Milinon Starbucks along sido pen coffee nange jun la pen book nanga purhi ham ke borong si hong nange jui Starbucks lang me pick arlo music ta rod kong lung ta rod kong Mili nang paklang pameka po Starbucks kwan si lang me ma Nilinon coffee ki jun log lo cappuccino coffee 310 rupees nangan jun meo an ke kali nili jun verwe ta damasi chini ne jun meo ne jun no ne the Starbucks is very beautiful. It's a very calm cafe. Kapalong nemen ta doyo nemen tok ang kapalong hai ke cho hormo iselo ador so choi plote chipa plang uno komarle da kam ekla matumlo Starbucks along pen malo nili kaping kang tungong lo coffee jun dadamat non ping dam serarak nang po chiping roda polo washroom dam serak nang po nan tong washroom do na nili coffee jun ta lo non McDonald's lo burger chodam na McDonald's lo burger apai chodam ala coffee junde rapid eja kong do one lo emek prang dak lo emek jang mai pen nilinon rooftop ang song sido second floor ang song sido nili ang song kang nia dim lang me pick view lang me pick a bear view nang paklang ponek po Nilinon Aparna mall along sido view lang me pigang nili adore kom naya burger kiri lok lo kelang lok lo adore kom naya bang Vacancy ka order nang jiyo Burger King along there are many attractive offers ador komo burger 85 pen 1 coke la pen 1 burger and lo jo Burger King nilinon burger echo po Burger King pen let's try the burger Burger King a burger chumesen kumali it's very tasty nangli tum Burger King along job nangji pelote job a vacancy do starting salary 14.5 thousand nili description along number aling nang pipo number top pone